Veliki praznik Sveta Petka i vašar koji se u Aleksandrovcu tradicionalno organizuje ovom prilikom bili su povod da Savet za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac na Gradskom trgu realizuje promotivnu akciju tokom koje je zainteresovanim sugrađanima podeljen treći broj informatora u kome su nabrojane aktivnosti omladine SNS-a u prethodnih mesec dana. Naravno, ne smem da zaboravim da je u njemu se nalazi i posjeta potpredsjednika Srpske napredne stranke gospodina Bratislava Gašića, gde je on poručio da Srpska napredna stranka u punom kapacitetu radi i priprema bolju i stabilniju župu, to jest Aleksandrovac. Mi smo tu izneli jedan podatak koji je fantastičan, da smo u zadnjih 4 meseca imali preko 265 novoučlanjenih. Sve je to nova energija i to su mladi ljudi, a i ozbiljnih ljudi, domaćini, prepoznali u Srpskoj naprednoj stranci jednu novu energiju. Osim informatora, omladinci iz SNS-a Aleksandrovac sugrađanima su danas delili i kruške, čime su, prema rečima Ivana Milovanovića, želeli da pošalju određenu poruku. Jedan podatak u župi, u Donjoj župi pre svega, je u zadnjih 5 godina, zahvaljujući Ministarstvu poljoprivrede Republike Srbije, preko 20 hektara kruške posađeno. Srpska napredna stranka će se potruditi da sa svojim Savetom za poljoprivredu u narednom periodu preko ministarstva obezbedi subvencije za još veći broj hektara u Donjoj župi. Mi smo ovim putem želi da poručimo poruku, da pošaljemo poruku svim župljanima da Srpska napredna stranka brine pre svega za poljoprivrednike, jer župa je poljoprivredni kraj. Tokom današnje akcije podeljeno je oko 700 primeraka trećeg broja informatora Saveta za omladinu SNS Aleksandrovac.